Pathin lung sit in Simun som la di na ilung kit tawin Simun som la ni thupi Choi-at Channa Phaat Thingpel le Thokitna Simun som la ni hi December som ni le khat kum sang ni le som ni le li ni khule isim khom dingo a hi Simun pansa na Bible chang John bung som la ge chang som thum le sagi chu in pilat in nang ma leng na him atile Jesun leng ka hi chu na sei khai thuta thu he tu sa dinga hung ping a hi chi dinga hi wa no ya hunga ka hi thuta he chan chun ko o anga e ati anu kha pendia an ane khom zo un Jesun pa pha chu ahung lung tai chapan nang ma na choi a theina dingin na chapa choi an in tin atau tai John bung som la sagi chang khat Jesu ni tabang Choi-at na ati chu itabang hintem athi le athokit zala Choi-at na ding chu ati na ahi Thimona bei ahi avial ve in apung un ahin thimo achan sa tho tho uve leng ahi akitin ahin dan pu a ho thi in athitai alan khu mohor anam khom wang un lopina leng din tun sot kot pi akhiong tho thovin ahi Sam som ni lali chang sagya pat chang som tu chung simun ivet khom ding dan thu pi ho chu akhat na choi an a masang lampi ho akitin hichinoya chun pilat in thu ta anung sun chule ve uvin ti thu pi mangchai ivet khom dingo ani na a thingpel a Choi-at na kiti noya thingpel a khet bia leng akitin athum na Thokitna a Choi-at na akitin hichinoya chu mua ta san chule meri ki pinato ti thupi mangcha inavet khom dingo ahi amasan choi ana o masang lampi ho ve khomo hite pilat in thuta anung sun pilat in aza ipi ham thuta chu ati chu in juda ho hi nga agapot do kit in aza uwa achunga thimona kamudo hi hel e ati John bung som lage chang som thum lage Jesu chung thutan na kun ki kang se ding agut zo in pilat in Jesu ki ho pi loi chele John bung som lage chang som ni lage na pat som thum la ni a akimu na hi pilat in juda te leng na him atin Jesun na chama sai na him a hi lo le khat to in keima thu dol na sei pi ham ati pilat in juda mi ka him ipi na bol kha hi hitam ati Jesun keima gam hi chiwan noi hi a hi poi ati pilanin ahi le nang ma leng na him ati Jesun hi chidinga ping ka hi thuta hechan chun ka o anga e ati achainan pilanin ipi ham thuta chu tin adong ta na hi itilai dip dap hitam thuta to kinai cha a wangin pilatin thuta chu angai nom pon ahi hu hing pu chu ibola anungat hitan tem judate oho ji hintem athanya nale achan vo ho man sa ding aki cha ji hintem mi pi o anan zo lo ji zo hitan tem pilat bag a na bol khil lo na ding a iti thulu na sim ngai ji ding ham ve uvin hichun Jesu linglu khule pun sandup sil pumin ahung pot da in chu in pilat in aza ova ve uvin mihim hi ati John bung som leku changa azing in ahinga Jesu ahung amun hichu ve uvin wa noi chon sit powang pathin kel ngoi no khu ati John bung khat chang ku thimona bai chu ajep sa in ase pai hon tot nup nan anei un ahi japi modin akai do sa in hla do ding agel e ve uvin geu chau ta leng pa hi Thingpel a khet be khamjong hita poi hla do ta uti amana ki het lo wang in pilat in thuta gil ta sei do e amasanga ding pa tun chot thu chu mihim khat mong ana hitai John bong khat chang som le li kho he phalo in John Baptist kam chang nge ho chu Jesu ta lanan anamang e ve uvin ati John bong khat chang som ni le ku na chu Israel leng pathin kya ngoi no that ding khut chu ama anahi ahitai
pathin hepalo khat in Jesu thla do te ding agon pathin mi te wang chun mitin hu hing zo pa nung sun nan pan ala ta ve Thingpel a Choi-at na khet be a leng chu in pilat in hitin asunin Nazareth Jesu juda te leng pa Thingpel le a chun ata in ahi John bung som le ku chang som le ku na juda te leng pa khet be sa ahi a het sa lagaw thing ahi akisuna chu kisun zauta John bung som le ku chang som le ku le som ni kika pathin lungsit kisan ta sang in athil bol ja ama thimo kisan thu zo lo in gaul gam sa hi chun pilat chun ahin na anikisu mangta na hi Thingpel masanga chun Jesu nu Mary lungchem jam kisun abang ta na hi luk bung ni chang som thum le li le som thum lenga ngai lut na sang ta in Jesun John avekol din apitai John bung som le ku chang som ni lenga apat som ni la sagi thil zo si to ngul su a hi ta chu a hen ato ding a chai ta le chamkim ta a zo a hi a hen chu in Jesun a ki chai tai atin a tlagaw a hla do tai John bung som le ku chang som ni le gen apat som thum Krista ki thaina chamkim a hi chu anato chu be pi ding a hi lo le hiwa kun la do ding ima ta lo ti na a hi ikisan ding ubo ibol diu chu a hi tai hu hing na chu lungsit man a hi bo ve nakisan lo ding ham Thokitna a Choi-at na mu a ta san chu ta chun sei zui dang hlan phung hlung ma sa zo pa jong chu alut in amona amun ata san tai John bung som ni chang get Friday ni hlum kun in athin a sei zui ten Jesu ta sa vuina ding a he bol man ta pu ve sabat ni khuthing ki chai chun numai ho ata sa he bol ding gimnam tui to ahung ta ve Mary Magdalene chu lampi chum khat a kun hung a hi a hin hlan khu ima lo chu amutai a thlai loi in Peter le John a hilin amani jong hlan alung pei hlon tai John bung som ni chang kana pat changu pun ki hlep tup a aning a ki he koi chu amun hi chun John in Jesu thodo a hedo tan ata san tai Jesu khunung le thil bol dan a hi a hengal in a hi John bung som ni chang sagya pat chang som hi chi hlan khu ong hi ei ho thodo ding ei ki ti pin na u chu a hi Jesun hlan ada tha bang a ama ta ha chun ei thodo thei diu a hi korin thot khat bung som lenga chang som lagi ba pan som ni lani Mary kipi na to Jesun aza nei tong kha hi in izi inemiti le keima pa henga kakal to hi lai e a hin chin lang ka so pi ho za ga sai in kapa nang ho pa kapathin nang ho pathin hi nga kakal to e ati John bung som ni chang som le chang sagi Peter le John bang in agang zo pon hi je chun Mary Magdalene hlan alhun chun adang ho Jerusalem zone ding in ahung tawin ahi ama zong akap tan hlan sung avet le vantil ni amun vantil ahi lam hello in ama ni aki hopi pe chun Jesu anung lama ading e John bung som ni chang som la kan apat som le li Jesu thilung hol do ding bo chu agel kho e alung nup lo le akal zal chun avel kidang ta ho ahedo wa pon ahi Jesun amina ahin ko chun ahung kin khang bebe Jesu akom ahung kila chun kipanan adim thajing e ahin Jesu na kipat do a chi loi chela Thokitna thupa kipa ta hi sei pi le din sol tai John bung som ni chang som le chang sagi Jesun to ding api chu Merin ape ni abulit ngal ta na hi John bung som ni chang som le gen etun ei ho to ding
APU ibulit paro jong hitan ahi Krista Thingpel tu sim atho gem le van noi dinga athi atho kit le van akal to chon si te dinga pa ko ma palai na ato hin chon si lungta ma jong asu niam pi zau in kisi na anei thei sa in ahi lagau thing in thu athu het chu va tha bi in ahin sal pi in chon si chun alungila chon sit phatlon sang ta zala Krista thina chan agei ahin modo theitan ahi chon sit hi da ta ahi dan chu mihim te thi mona kun hu dole sudam ding pathin chapa ta tailo adang zo lo a hi tai ibol a mihim te ding hi chan abol hin tem pathin in mihim angai lut zi ahi khat jong aman tha ding anup lo zi ahi abon oba kisi puma hungkile diu jesu ami mal hu hing pu a kisan diu chule tun sot hin na anei diu adei pi zi ahi son and daughters of God August tarik ko